Sas condizioni de su tempus a sopra de sa Sardigna videne chelu serenu o pagu nuilu. Sorventos ana solare debiles o moderados de sa banda occidentale, chinin fortios o fintas a fortes in sas costas de sa Gaddura. Sormares anta essere generalmente movidos, meda movidos o attrettos in sa banda de su Capisusu. Sas temperaturas mínimas sun previstas sena mudar de rilievu: Casteddu 8, Tattari 20, Nuggoro 14, Aristanis 8. Sas temperaturas massimas sun previstas sena mudar de rilievu: Casteddu 28, Tattari 25, Nuggoro 23, Aristanis 26.